Mbifurije umugoroba mwiza abakunzi b'Ishya News TV, twizere ko buri wese akomeje kumererwa neza, akomeje kugira ibihe byiza. Nizere ko weekend yabagendekeye bom. Kuba akomeje kudukurikira muri kano kanya, turagarutse muri studio kugira ngo turebere hamwe amakuru agezweho muri kano kanya, bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa. Reka turebere hamwe amakuru yo muri uyu mugoroba kuri iki cyumweru tariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 y'umwaka 2025. Turebere hamwe ibyibanze muri uyu munsi ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa. Bisa naho rero mudashishikajwe nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatekana. Yana amagambo y'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro. Ni bimwe rero mu byabwiye narimo umuyobozi wa komisiyo ya ONU nkuko bikomeje kugaragara. Turarebera hamwe rero uburyo ibihugu bigiye bitandukanye bisa naho bishishikajwe cyangwa se byaba bikomeje kugenda bigura intege mu bikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze ndetse n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe ari igihugu gikomeje kurangwamo n'imvururu ndetse n'ibibazo bigendanye n'umutekano muke nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma kandi ndakubwira ko muri RDC abagera kuri miliyoni 2 bari barahunze imirwano bamaze gutahuka cyangwa se kugaruka mu bice byabo nkuko bigaragara. Hanyuma ndakubwira ko M23 yamaze gufata ikibuga cy'indege cya Nzibira yerekeza kuri teritwari ya Shabunda, ndetse turibanda kubikomeje kuvugwa hirya no hino mu isi, haba hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Hakomeje no kuvugwa byinshi kubigendanye by'umwihariko n'amasezerano Bayern Munich by'umwihariko yari yasinyanye n'u Rwanda mu bigendanye no kwamamaza u Rwanda. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Niba ari mu Rwanda nkwifurije ibihe byiza ndetse nanakwifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Niba dukurikira mu karere k'ibiyaga bigari nkwifurije amahoro y'Imana cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, niba uri no mu bihugu bigiye bitandukanye, amahoro y'Imana akomeje kubana nawe. Nkubwira ngo niba utameze neza nyamuneka rwose izere yuko uyu mwanya nawe utameze neza, ejo ibintu bihinduka bikagenda neza cyane. Ikaze kuri mwese. Reka rero aya makuru n'ibiganiro byacu tuyatangirire kubikomeje kugenda bivugwa cyangwa se ku byamaze kugenda bitangazwa na Madame Yolande Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije. Plutôt umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda nyirizina yagize byinshi atangaza. Numwe mu bantu bakunze kugaruka by'umwihariko kubigendanye n'ibikomeje kuvugwa haba imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibikomeje kuvugwa hirya no hino, ariko cyane cyane reka twerekeze kubikomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro yagaragaje ko biteye isoni kubona barimo n'umuyobozi wa komisiyo ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu by'umwihariko batarajwe inshinga nuko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo haboneka agahenge amahoro by'umwihariko akaba yahinda. Ni mu butumwa yanyujije kuri X yahoze yitwa Twitter, abwira barimo rero umunyamakuru wa Reuters Sonia Loya ndetse n'uwitwa Volker Turk, umwe muri abayobozi ba ONU. Byose byaturutse ku nkuru ya Reuters. Sonia Loya yanditse ivuga ko ngo M23 yishe abasivile bagera kuri 319 barimo abana 19 n'abagore 48 muri Nyakanga 2025. Ni zimwe mu nkuru zagarutsweho cyane muri uku kwezi turimo, dore ko kugeza magingo aya ngaya ari inkuru zaje gutuma abayobozi muri M23 bagerageza kwisobanura cyangwa se kugira byinshi batangaza mu kugerageza gushyira umucyo rero kuri ibyo bibazo. Ni amakuru kandi iki kinyamakuru by'umwihariko cyagaragaje ko gikesha uyu muyobozi wavuze ko byagaragajwe n'ababibonye imbona nkubone cyangwa se by'umwihariko bamwe mu baturage baho byabereye. N'ubwicanyi bivuga ko bwarabereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Bwa mbere bigisohoka byatangajwe ko byakozwe na IDF, ariko nyuma biza gutangazwa ko ari intare za Sarambwe zabwukoze, ariko kandi nabo ubwabo bamaze kubyamaganira kure nkuko bigaragara, by'umwihariko nk'abayobozi bagiye batandukanye barimo nka Perezida w'uyu mutwe. Uyu muyobozi yavuze ko ubugizi bwa nabi bwakorewe muri teritwari ya Rucuro mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ari bwo rero bwahitanye abantu benshi cyane kuva M23 yagaba ibitero guturuka muri 2022. Ibi biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ku musozo w'iyi nkuru byanditse ko rero bitigeze bigenzura neza iby'ubwo bwicanyi, icyakora ko hari abantu bo muri RDC bavuga ko bubahiriza rero uburenganzira bwa muntu, bavuze ko ngo by'umwihariko babonye M23 yica abantu benshi cyane. Uyu musozo w'inkuru rero niwo watangaje barimo Yolande Makoro, maze abwira Sonia Loya ndetse n'umuyobozi ko ari ibintu rero biteye isoni kuba badashobora kuba bagenzura.
tukiri ahangaha banza washinga gati turagaruka mu kanya. Amakuru yakomeje kujya ahagaragara mu misi ishize by'umwihariko muri iki cyumweru nibwo umuyobozi by'umwihariko M23 bwana Bertrand Bisimwa nawe mu kiganiro n'itangazamakuru yemwe no mu byatangaje ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yavuze ko ubwabo bishyiriyeho komisiyo ndetse banagerageza gushakisha amakuru mu buryo bw'imbitse mu rwego rwo kugira ngo barebere hamwe niba koko ibintu byaba byarabayeho ariko basanga nta bihari. Aha we yashimangiye ko ari ibintu biteye isoni ndetse anavuga yuko by'umwihariko ari ibintu bishobora kubanduriza cyangwa se bigamije kubahindanyiriza isura. Aha yavuze yuko biteye isoni rero nk'uyu muryango wakabaye ushyiraho komisiyo igashobora kuba yagenzura ibigendanye n'aya makuru, ndetse anavuga ko ibiro ntaramakuru by'Abongereza nabyo ari ibiro byakabaye bikora ubucukumbuzi nk'uko bigaragara. Ati bisa nkaho by'umwihariko mutarajwe inshinga no gushaka igisubizo cy'amahoro arambye muri iyi ntambara. Hakivugwa kandi iby'ubwicanyi perezida w'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 mu rwego rwa politike bwana Bertrand Bisimwa yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko nubwo bari gukurikirana ukuri rero kuri ibi birego ariko rero bishoboka cyane ko by'umwihariko ari uburyo bwo gushaka kwanduza izina ry'uyu mutwe ugizwe n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. M23 igiye kumara amezi 8 yarigaruriye ibice by'ingenzi murasazuba bwa Kongo harimo umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'uwa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ni intambwe kandi uyu mutwe wagezeho by'umwihariko ni intambwe uyu mutwe wagezeho ariko ntishimirwa na benshi cyane cyane abo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, kuko rero by'umwihariko inyungu bakurikiranaga muri iki gice gikungaye ku mutungo kamere by'umwihariko zari zamaze kubangamirwa cyangwa se batakizibona. Uyu mutwe kandi ugaragaza ko ugamije rero guhagarika ubugizi bwa nabi ndetse n'ubwicanyi bikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi. Kenshi ubutegetsi bwa Kongo bwo buvuga ko rero ufashwa n'u Rwanda, ibintu rutahwemye rero by'umwihariko kugaragaza ko ari amatakirangoyi ya ADC by'umwihariko yimakaje ibyo rero kugirira nabi abaturage bayo. Ikindi u Rwanda rushinzwa rero by'umwihariko rushinza RDC rero guhintwaro FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 kugeza naho abarwanyi b'uyu mutwe wa genosideri winjijwe mu gisirikare cya Kongo FARDC. Mu minsi mike ishize imirwano ya M23 ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ikorana by'umwihariko na FDLR yakajije umurego mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe wa CMC FDP ukorana na FDLR wagabye ibitero ku birindiro byitandukanye by'intare za Sarambwe muri teritwari ya Rucuro. Havuka imirwano ikomeye cyane, abaturage benshi barahunga. Mu gitondo cyo ku itariki enye Kanama 2025 M23 ndetse na CMC by'umwihariko byahanganiye mu duce dutandukanye two muri grupuma ya Kihondo sheferi ya Bwitso muri Rucuro. Amasasu menshi cyane bivuga ko yumvikanye by'umwihariko yanatumye abantu benshi bagira ubwoba bahungira ahitwa za Mweso ndetse n'ahitwa Katsiro. M23 kandi yakoresheje guhangana n'indi mitwe nka APCRC mu bice bitandukanye bya Masisi ndetse no muri teritwari ya Warikare ndetse na Paleko mu gace ka Katovu, Mugoti ndetse n'ahitwa Kaloba ndetse n'ahitwa Mugoti ni muri grupuma ya Mufunyi Kibabi. Imirwano kandi ikomeje mu gihe AFC ndetse na leta y'Kinshasa ku itariki ya 18 Nyakanga 2025 byashyize umukono ku mahame rero ya Doha aganisha ku masezerano y'amahoro, aho impande zombi by'umwihariko zemeranyije guhagarika imirwano burundu. Umunyamabanga uhoraho rero by'umwihariko wa M23 bwana Benjamin Monima ku itariki ya 4 Kanama 2025 we yagaragaje ko leta ya RDC ifite uruhare mu bitero iyi mitwe iri kugaba by'umwihariko ku birindiro byabo kandi ko ishaka by'umwihariko kubasunikira mu makosa. Nyamara ari abantu bakabaye bubahiriza ibigendanye by'umwihariko n'ayo mahame cyangwa se izo ngingo zizagenderwaho mu guhagarika imirwano. Hanyuma icyo nakubwira kindi nuko abagera kuri miliyoni 2 banarengaho rwose bamaze kugaruka mu byabo nyuma y'uko by'umwihariko intambara isa nayigenjeje mu maguru make ugereranyije nuko byari bimeze mu minsi yashize cyangwa se mu mezi yatambutse. N'ubundi turacyari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ishami rya Loni rishinzwe kugenzura ibikorwa by'ubutabazi OCHA ryatangaje ko kuva muri Mutarama y'uyu mwaka 2025 kugeza uyu munsi abantu hafi miliyoni 2 bari barahunze imirwano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze gutahuka. Kuri ubu rero bakaba barasubiye mu ngo zabo cyangwa se mu mitungo yabo cyangwa se mu mihana yabo, kuko bigaragara muri raporo yashyizwe ahagaragara na OCHA ku munsi w'ejo hari kuwa gatandatu itariki ya 9 kwezi k'umunani 2025 igaragaza ko abaturage batahutse abenshi biga
ziganje mu ntara eshatu zakunze kurangwamo intambara by'umwihariko n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Muri iyo ntara harimo rero intara ya Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko aho abatashye barenga miliyoni 1.400.000 mu ntara ya Kivu by'umwihariko y'Amajyepfo hatahutse by'umwihariko ibihumbi bigera kuri 502 naho by'umwihariko mu ntara ya Ituri hasubiyeyo ibihumbi bigera kuri 85. Nubwo kugeza ubu ngubu by'umwihariko hari abamaze gutahuka kandi na n'ubu bakaba bagitahuca. Iravuga ko ikibazo cy'ubuhunzi by'umwihariko imbere mu gihugu gikomeje kuba ingorabahizi cyane nk'uko bigaragara, kuko rero abantu bagera kuri miliyoni 5.500 bakiri rero mu buhungiro imbere mu gihugu cya Kongo nk'uko bigaragara. Muri abo ngabo kandi miliyoni 1.500.000 bari mu ntara ya Ituri, abandi miliyoni 1.500.000 bari muri Kivu y'Amajyepfo, naho miliyoni 1 ikaba muri Kivu y'Amajyaruguru. Impamvu nyamukuru ituma rero abantu bakomeza guhunga ikaba ari intambara z'urudaca, amakimbirane ashingiye ku moko, umutekano muke mu bice byinshi by'iki gihugu ndetse n'ibindi. Iyi raporo ya OCHA inanerekana ko rero hari n'ibibazo byinshi kandi bikomeye by'umwihariko byugarije abaturage by'umwihariko bakuye mu byabo n'intambara, aho rero by'umwihariko abaturage bagera by'umwihariko kuri miliyoni 27.700.000 bugarijwe n'ubukene bukabije cyane bwo kutabona ibiribwa ibyo kurya, ndetse n'abana babarirwa rero muri miliyoni 4.500.000 bakaba bafite ikibazo cy'imirire mibi. Ariko kandi OCHA ivuga ko gutahuka kw'aba baturage ari ikimenyetso ko umutekano urimo kugenda ugaruka muri izi ntara. Kuri ubu rero igice kinini cyane cyazo kiri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Mbashimira ko mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano ku Ishya News TV. Bifurije gukomeza kugira ibihe byiza, twongere guhura mu kanya.